قل إن هدى الله هو الهدى. كالريح قوية شبت كالنار وضية. هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية. هبت كالريح قوية شبت كالنار وضية. هبت كالريح قوية شبت كالنار غالتيدا در خاک خون شهیدان گلگون شد افغانستان. الله اکبر الله اکبر. رسیده به آرزو شهیدان گلهای سرخ قرآن. الله اکبر الله اکبر. هم سنگر بشنو بیامی من را گیر انتقام من را. الله اکبر الله اکبر. علی وار طارق وار سر میدهیم دی جبهه بشم بگردی کعبه. الله اکبر الله اکبر. خراسین الروسی های کافر خانه های تکبیر. الله اکبر الله اکبر. میجاشد خالی شهید سنگر چنان های احمد. الله اکبر الله اکبر. میرسیم با همه بر قدرت ها هم روس و هم مزیکا. الله اکبر الله اکبر. میسازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی. الله اکبر الله اکبر. غالتیده در خاک خون شهیدان گلگون شد افغانستان. الله اکبر الله اکبر.
sadaku dijelimo, Kur'an učimo, sadaku dijelimo. Narod pazimo, slabe pomažemo, narod pazimo, slabe pomažemo. Mi smo
težimo, dijalog vodimo, miru težimo, tuđe štujemo, svoje ne damo, tuđe štujemo, svoje ne damo. Mi smo muslimani, Allahovi robovi. Mi smo muslimani, Allahovi robovi. Mi smo muslimani, Allahovi robovi. Dunjaluk je kratka rijeka, dobro gledaj šta te čeka. Na ahiret valja ići, kud će tvoja duša stići. Život će ti brzo proći, na ahiret treba poći. Tamo neće biti bune, svak će za se svest račune. Gledaj brate muvine, u koje ćeš skupine, nikom poslije ti ne karaj, sam se u se pouzdaj. Gledaj brate muvine, u koje ćeš skupine, nikom poslije ti ne karaj, sam se u se pouzdaj.
Dunjaluh je kratka vijeka, dobro gledaj šta te čeka. Na ahiret valja ići, kud će tvoja duša stići. Život će ti brzo proći, na ahiret treba poći. Tamo neće biti bune, svak će za se svest račune. Gledaj brate u vine, u koje ćeš skupine, nikog poslije ti ne karaj, sam se u se pouzdaj. Gledaj brate u vine, u koje ćeš skupine, nikog poslije ti ne karaj, sam se u se pouzdaj. Neka znaju griješni ljudi, tamo će da pravda sudi. Presuda će prava biti, niko ništa neće skriti. Gledaj brate u vine, u koje ćeš skupine, nikog poslije ti ne karaj, sam se u se pouzdaj. Gledaj brate u vine, u koje ćeš skupine, nikog poslije ti ne karaj, sam se u se pouzdaj. Tad će svako imati brigu, kada bude čito knjigu. Ako dođe s desne strane, tebi će da blagosvane. Primiš li je lijevom rukom, ti ćeš patit velikom mukom. Ako Allah milost ne da, ti ćeš biti vječna bijeda. Gledaj brate u vine, u koje ćeš skupine, nikog poslije